Қырымда қырсызланған құрылтай делегаты Асан Эгиз тапылды. Бұны оның ағасы Абдураман Эгиз хабар етті. Оны қырсызлап машинаға отыртқанлар ве белі олмаған тарафқа алып кеткенлер. Біраздан қой жолына шығып, орман янында шығарып ташлағанлар ве ұрғанлар. 200-ге қадар сай ве қайда істесең бар дегенлер. Ойсе автобусқа минып, Ақмежетке қадар келіп еткен. Бұндан соң есе такси тапып, евіне келген. Alametleri var idi. O günde ben bir maşına var idi. Sanki başka bir maşına toxtalgan. Bu şartlarda kardeşimi toxtadı. Bundan son çıkardılar. Tıktılar busqa ve yıktırdılar. Başına çuval taktılar ve belli olmayan tarafa gitti maşına. Kardeşim bu vaziyette kaldı. Sebepleri belli değil. Sebepler çeşit türlü olmak mümkün ama efendim belli değil. Birazdan belki belli olur. Bugünkü günde hiçbir malumat yok. Bu malumatны Meclis reisi Rifat Чубаров та tasdiqlay, onun sözlerine göre Asan'ı pek urganlar, şimdi olar hastahanege ketken. Şimdi kardeşinin Abdurrahman Egiz'le ve Aydar Azamatov advokatımızla beraberlikte hastahaneye gittiler. Çok zor vurmuşlar Hasan Egiz'ne. Korgen insanlar simsiyah dediler ama ondan başka haberlerim yok. İşte inşallah ondan da ziyade haberler alırız da inşallah Hasan'ın sağlığına böyle çok insanı yıktıracak bile zararlar yapmamıştırlar ama vurmuşlar. Асан Эгиз Ақмежет тарafına кеткені вақыт Жолман Пионерская бір койы янында Volkswagen Полис арабасында қадемлер тоқтатып белі олмаған тарафқа алып кеткен. Асан Эгиз қыдырылуынан бағлы левханы бақмаға теклif етеміз. Yolda arabasından hırsızlap belli olmagan tarafqa alıp ketkenler Асан Эгизнің ағасы Абдураман угреніп olgan hırsızlanуының inceliklerini tarif etti. Çıktı evden, şehir tarafa gitseydi. Burun 5 dakikadan sonra bizge malumat geldi. Sanki Pionierskaya bir koyun yanında Volkswagen resmi polis maşinası toxtatkan kardeşimi belli olmagan bir tarafa alıp gitken. Ondan sonra biz kademimizin yerini bilmeyik. Ne kademiz, ne telefonları çalışıyor, ne de araba bir şey yok. Şimdi biz geldik resmi binalarga kardeşimizin yerini soramak için geldik. Beklemedik böyle bir şey. Hiçbir düşüncemiz yok. Қыдыров hiçbir neticege ketirmedi. Қырым бойынша ФСБ дәресінде ақрабасы ve адвокатларына айтқанларына көре Эгизні tutмағанлар. В устной форме сообщили, что такого человека не привозили. Поэтому мы предполагаем, пока, только предполагаем. Подали соответствующее заявление, и ФСБ подали, и Следственный комитет о возможном похищении должностными лицами. Ну, возможно, это опять же следствие установит. Соответственно, и сейчас вот занимаемся подачей заявления в райотдел о похищении. Асан Эгиз Ишгалден evvel bizim Қырым жемаат тешкилатында yolbaşçılardan biri edi. Асан Құрылтай делегаты улы. Ишгалден соң саясетке çok кырышмайды. Құрылтайның сайлав комиссия рейсі Заир Смедля айтқанына көре, Қырымда olған соңки яқалануларға көре, Ишгалжелер Қырым татарларға низбетен махсус операция кечире. Кімні тұтып яқаламақны енді сайламайлар дей. Два ареста сервера Мустафаева и Дема Смаилова. Я думаю, что мы на пороге больших таких спецопераций. Ну и вот то, что вчера там говорили про Ирома Велиева, я так понимаю, что может быть вот это уже второе, то, что по дискредитации Межгир в рамках этой операции может быть похищен Асан Эгиз. Ади операция дегилде кутлеви шекілде кечірілген мақсус операциядыр. Meclis reisi Rifat Чубаров айтқанына көре, ишгалжілер яқын вақытта Қырым татарларыны кутлеви шекілде яқалап терроризмде қабатлай біле.
Для нас найтривожне те, що ми ще вчора отримали інформацію з Криму про те, що розпочинається декілька днів такий тривалий масштабний тиск на кримських татар, у ході якого передбачаються масові арешти. Деякі наші інформатори говорили про цифру 50 людей. Отже, будемо дивитися, але здається, ми напередодні чи вже в процесі однієї з потужної хвили чергових репресій і переслідувань кримських татар. Рифат Чубаров Кырымлыларга, айрыжа Кырым татарларга бірліклеріні сақламаға ве бірі-біріне мұқайт олмаға чағыра. Қанунсыз яқалаулар аққында бірден ичтимай ағларда язмаға рижа еті. Бөле шекілде Русия япқан жинайетлеріні дүния тез жабылердей. Риана Алиева, Заман, АТР. Сержерімізге дабір кере қатырлатам, құрылтай делегатасан эгис тапылды. Оның ағасы айтқанына көре, оны пек ұрғанлар ве орманға чықарап ташлағанлар. Шымды олар хастаханеде болуына.